Joseph Kabila Kabange kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cyamwibarutse ariko kagaragara mu gace kagenzurwa n'umutwe wa M23. Ese ibi bizamugira icyamwange muri politiki, cyangwa se yakoze amabara cyangwa se amakosa akomeye muri politiki? Ndagusa kugira ngo ukore subscribe ku Kayunguruzo TV, kanda kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Uyu Joseph Kabila Kabange yaramaze igihe kinini cyane atagaragara muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turiko bigaragara ko harashize nk'imyaka igera kuri 6 atagaragara muri politiki mu buryo bweruye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu kwezi kwa gatanu habaye ibintu bidasanzwe. Uyu mugabo yagaragaye avuga ko leta ya Kongo ari leta idashoboye, ari leta yashoye igihugu mu ntambara mu buryo budasobanutse, ndetse ari leta ifite ubutabera bukoreshwa, mbega ari leta idashoboye. Ibi rero byatunguye abantu benshi cyane. Anavuga magambo akomeye cyane aho yavuze yuko yarahiriye kuzarinda igihugu, ikiguzi cyose byasaba ko agomba kugitanga, ngo nta kindi ni urupfu. Uyu rero Joseph Kabila byahise bigaragara yuko ari mu mugambi kugira ngo ahangane na leta ya Kongo yowe na Felix Tshisekedi Chilombo. Abahanga rero mu bya politike kubona uyu mugabo yarahise rero agaragara igoma, dore ko mu 2023 yahise ivuga yuko yakiriye wahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila Kabange. Abahanga rero mu bya politike bahise bagira icyo babivugaho. Umushakashatsi cyangwa se inararibonye muri politike Jason Stearns yagize icyo avuga. Yavuze yuko mu gihe uyu mugabo yahisemo kujya muri Igoma, ahantu azi neza ko hari abarwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo, yakoze amakosa akomeye cyane. Ibyo bicingira ku kuba leta ya Kongo yari iri mu biganiro ndetse n'u Rwanda, kandi u Rwanda kuri we agafata ko u Rwanda ari rwo rushyigikiye umutwe wa 23. Bityo rero kuko bari mu biganiro, nko mu gihe baba bageze nko ku mahoro, uyu mugabo ikintu yaba agiye gukora hariya cyaba ari ubusa, nta nicyo yaba agiye gukora. Ikindi yavuze ko nko mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuba zabwira uyu mutwe wa 23 gusubira inyuma, ko ibingibi uyu mugabo yaba agiye kuruhira ubusa, ko nta kintu yaba agiye gukora, kuko byaba birangiye, kuko we icyo yishingikirije ni M23 ikorana n'u Rwanda. Rero mu gihe haba habaye amahoro cyangwa se gusubizwa inyuma, ibyo nta kintu yaba kibasha gukora icyo gihe yaba ari muri kara gace. Uyu mugabo Stearns ni narabibonye muri politike, dore ko abyigisha muri kaminuza ndetse akaba afite PhD, ndetse yagiye yiyambazwa cyane mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero akaba afatwa nk'umuntu w'inararibonye cyane muri kiriya kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikintu nanone agarukaho avuga yuko nanone hari ibintu bishobora kuba byazamura uyu Joseph Kabila. Ni mu gihe intambara yaba igikomeje ya M23 ndetse na Kongo, icyo gihe uyu mugabo niho hantu yabona kugaragariza imbaraga ze, dore ko ayoboye kino gihugu by'aka 18, ndetse bikagaragara yuko yarasanzwe afite n'ubundi gikundiro, nubwo cyaba ari gikeya ugereranyije n'abandi bakongomani, ariko uyu mugabo hari byinshi yafasha cyane muri Kongo, cyane cyane no muri cya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo cyafashwe na M23. Icyo abishingiraho avuga ko ugereranyije igihe iyi AFC M23 imaze, ntabwo abantu baturage barabasha kuyiyumvamo cyane, ariko uyu mugabo aramutse aje akayobora kara gace byabasha kugira imbaraga cyane, abaturage bashobora kuba babasha kumwiyumvamo. Nanone ikindi kintu kuri M23 nayo yaba yungutse imbaraga muri politike, kuko M23 igaragaza imbaraga zayo mu bijyanye n'igisirikare cyane, ariko kuri politike kubera ko ari AFC ari nshyashya, ari Steve Congo, ntabwo abaturage barabasha kuyiyumvamo. Ibi rero byabaye bitabigaragaza yuko leta ya Kongo ibyo yavugaga yuko uyu mugabo Kabila akorana na AFC M23 bishobora kuba bifite ishingiro, kubera yuko yavuze cyane leta ya Kongo ivuga yuko uyu mugabo Kabila akorana
bakorana cyane na AFC, akaba ndetse afatwa nk'umucurabwenge wa AFC M23, nubwo we atigeze agira icyo abitangazaho ko yari amaze igihe rwose atashaka kwigaragaza muri politike ya Congo. Kuri Joseph Kabila, ese kuki yahisemo gufata iki cyemezo? Ibi nabyo icyo bigaragaza yuko nta kundi kuntu yari kubigenza, kuko yabonaga yuko atangiye gukurirwaho ubudahangarwa. Abantu bayoboke we barimo baragenda, bamwe bafungwa, abandi bagashimutwa, abandi ndetse bakaburirwa irengero, abandi bakaburagizwa buri mwanya bagahamagazwa n'inzego kugira ngo zibabaze ibibazo bitandukanye. Yumvaga nta kindi kintu agomba kuba yakora uretse kuba yabasha kurwana nawe akagaragaza ubuhangange afite. Ariko ibi ngibi bigafatwa nk'aho yaba yarabikoze agendeye kuri ibyo ngibyo gusa, ariko rishobora kuba ryaba ari ikosa muri politike. Uyu Stenz agira icyo avuga nanone ku bijyanye n'umubano hagati ya Kabila ndetse n'u Rwanda, avuga ko rushigikiye umutwe wa 23. Avuga yuko ubu ngubu inyungu bose barazihuje, ko bafite icyo bifuza muri Congo cyangwa se bafite inyungu runaka bategereje muri kiriya gihugu, ariko nanone izi nyungu zitazagenda zihoraho, dore ko bigaragara yuko uyu mugabo Joseph Kabila mu gihe yarayoboye kino gihugu, u Rwanda rwashigikiraga M23, ariko bakaba baragiye barwana mu bihe bitandukanye, nk'aho kuva mu mwaka wa 2026 kugera 2029 mu gihe cya Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP, nanone no mu gihe cya M23 muri 2012-2013 nabwo icyo gihe nabwo bagiye barwana. Urumva ko u Rwanda bagiye bakozanyaho mu bitandukanye. Umubano wabo ubu ngubu ushobora kuba ari umubano bahujwe bitewe n'inyungu zitandukanye muri politike. Ibyo ni ibitekerezo bya Stenz yagiye atanga bitandukanye. Ese wowe umurikiranye ku Kayumuriro TV, nagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze tube benshi cyane. Urabivugaho iki? Urabitekerezaho iki? Ese uyu Joseph Kabila waje igoma akajya gukorana na 23, ese ibi bintu yakoze ni ikosa rikomeye cyane muri politike, cyangwa se ibi bintu yakoze byari bikwiriye kugira ngo abikore? Ndagusa kugira ngo ukore subscribe ndetse ukore share, ukore na comment. Murakoze cyane, ndabakunda.